Ogejwe na Yesu atunganijwe n'amaraso yarugo akisha amaraso esina yawirera. Ogejwe na Yesu atunganijwe Amen. Ntabwo turibuze gutwara umwanya, hatutachukua muda mrefu. Tunavuga ijambo ry'Imana ndatangikia. Tutaongea neno la Mungu kwa muda mchache. Tumara tubone kuzigarurira. Alafu baadaye tutakaribia meza ya Bwana. Kuko nicho kigendererwa cy'amateraniro y'umunsi wa none. Maana hiyo ndio umuhimu wa kusanyiko la leo. Tubaje kubahiriza kazi abakristo bose. Tunakaribisha Wakristo wote. Torero rya Kristo kwisi. Kanisa la Kristo ulimwenguni. Abakuru n'abatoya. Wakubwa kwa wadogo. Imana mwitwa Yesu mugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Kandi weza pole. Tunaongeza tena kuwapa poleni. Kwa wale ambao wamepoteza wadugu. Kwa wale ambao wamegonjwa. Nawe turavuze ngo Imana ishimwe ko mukiriho. Na nyinyi tunasema Mungu asifiwe kwa sababu mngali hai. Imana tusoma neno la Mungu. Ufite Biblia tusomere mu Wakorinto wa mbere 11. Tusoma waraka wa kwanza wa Wakorinto sura 11. Umurongo wa 23 umurongo wa 26 ukomeza anga. Na mstari wa 23 hadi mstari wa 26. Aliye na Kiswahili mtatusaidia kusoma. Ronga kandi mtusomere muri Petero wa mbere. Taongeza kusoma katika waraka wa Petero ya kwanza. Kabiri umurongo wa 24. Petero sura 2 na mstari wa 24. Nagiro witeguye atusomere. Yule aliye tayari atusaidie kwa kusoma. Wakorinto wa mbere 11:23 kugeza ku 26 umurongo arakomeza. Petero wa mbere. Nuko icyo nahawe n'Umwami wacu kumenya n'icyo nabahawe namwe, yuko Umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutima akawushimira akawumanyagura akavuga ati, uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe akigeza atyo bamaze kurya ati, gikombe isezerano risha ryo mu maraso yanjye, muje mukora mutya uko muja munyweraho kugira ngo munyibuke. Nuko umuntu yimire yisuzume abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Soma Petero wa mbere Kiswahili. Maana mimi nilipokea kwa Bwana yale maagizo niliyoachieni, kwamba usiku ule Bwana Yesu alipotolewa alitwaa mkate akaushukuru Mungu akaumega akasema, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Hivyo hivyo baada ya kula akatwaa kikombe cha divai akasema, hii ni kikombe cha agano jipya inayothibitishwa damu yangu. Fanyeni hivi kila mnapokunywa na kula. 28. Basi kila mtu ajichunguze mwenyewe kwanza, ndipo ale mkate huu na kunywe kikombe hicho. Amen. Amen. Petero wa mbere 2:24. Ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we. abibamba ku giti. Anga kumbukumbu. Nguvuga ngo
uruhimbi rw'umwami, iyo bavuga ngo tugiye ku ruhimbi rw'umwami, wakisema tukaribie meza ya Bwana, baba bavuze ngo twibuke. hapo inamaanisha kukumbuka wala kumbukumbu. Mugihe rero bafashe umugati cyangwa se umutsima bakawumanura, wakati wote wanachukua mkate na wanaomega, tuba tuvuze ko tuba tushushanya umubiri wa Yesu wakubiswe ukamenagurwa ku bwacu. Hapo inamaanisha mwili wa Yesu ambayo umesulubiwa, imepigiwa, imejeruhiwa kwa ajili yetu. Ubango umutsima cyangwa se umugati tumanyura, inamaanisha mkate tunaoomega ugereranwa n'umubiri wa Yesu wakubiswe ukamanyagurwa, ugakubitwa ukamenagurwa. Inalinganishwa na mwili wa Kristo ambayo umesulubiwa na kupigiwa na kujeruhiwa kwa ajili yetu. Kandi umewe kuelisha hazacho. Imefanywa hivyo kwa ajili ya dhambi zetu. Igikombe leo dufata tukanywa, kikombe ambacho tunachoshika na kunywa, nacho kigereranwa n'amaraso ya Yesu yamenetse ku bwacu. Na hiyo inamaanisha damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili yetu. Tubangiye cyose bafashe igikombe, muda wote tunaoshika kikombe, baba bavuga amaraso ya Yesu yamenetse ku bwacu. Hapo wanaongelea damu ya Yesu ambayo imemwagika kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo ibyo nibyo tubasha kwibuka. Kwa hiyo hayo ndio tutakayo kuyakumbuka leo. Wako yanongose uruhimbiko uvuze ngo n'urwibutso. Unaweza kujiswali, je, meza ya Bwana ni kumbukumbu? None twibukiki. Kwa hiyo tunakumbuka nini? Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Takini kisobanuro kiri nyuma yo kuvuga ngo n'ukwibuka. Hakuna ufafanuzi mwingine ambayo uko kinyume ya kumbukumbu. Uko dusanze jambo ry'Imana bivuga, kwa sababu tumekuta neno la Mungu likisema, hivyo ngo muza mukora ibingi, isemalo fanyeni haya kugira ngo munyibuke, ili mnikumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Muza mukora ibi, muza mubigenza gutya nimuterana, kikusanyika fanyeni hivi kwa kukumbuka, kugira ngo munyibuke, ili mnikumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bega niki twibuka. Kwa hiyo ni nini tunayoikumbuka? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaragera ku ijambo cyangwa tutaragera kubabwira ibyo twibuka, kabla hatujafikia kwa neno wala yale ambayo tutakayoyakumbuka. Uko mukandi kanya tugiye kwibuka. Kwa sababu kwa muda ujao tunataka kukumbuka. Kama matera yangu neno kuibuka. Kusanyiko la leo ni kukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kila mgenzi wangu waje kuibuka. Ambieni ndugu yako aliye karibu na wewe, leo ni siku ya kukumbuka. Kandi abantu bibuka nta kitwa twaje guseka. Watu wakikumbuka hakuna kicheko tena. Ndio sinzira baje kuibuka. Hawezi kusinzia ukiwa wewe unakuja kukumbuka. Habari saa y'umubabaro. Ni saa ya huzuni. Habari igihe cyo gutekereza urupfu rw'umuntu yapfuye. Ni wakati ya kufikiria kifo ambacho mwanadamu amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Harumuni nje. Una muimbaji ambaye ameimba, aravuga ngo Yesu yakoze ivyananiye abana b'abantu. Akaimba kwamba Yesu ameyaweza yale yaliyoshinda wanadamu, n'ivyananiye abamarayika, na yale yaliyoshinda wa malaika. Mwisi no mwijuru, mbinguni na nchi, ntawari kubasha kuboneka wo gukora ivyo Yesu yakoze. Hakuna yule angeweza yale Yesu ameweza. None ndabagira impamvu hatabonetse n'umwe waza gukora ivyo Yesu yakoze. Nitawaambia sababu ambayo imesababisha kusiwe yule ambaye angetenda yale Yesu amefanya. Numara wibuke ko hari umuntu wakoze ivyo utagombaga gukora. Alafu kumbuke kwamba kuna mtu ambaye amefanya yale usiyoyaweza. Nukuvuga ngo icyatumye Yohana arira ijambo ry'Imana ritubwiye, kile kilichosababisha Yohana aliye, yarijwe yuko nta muntu n'umwe wabonetse ushobora kubumbura igitabo. Amelia kwa sababu kumekosekana mtu ambaye angeweza kukifungua hiyo kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa gahunda yo gucungura umwana w'umuntu, mpango ya kumkomboa mwanadamu, ariko mu malaika habura n'umwe, lakini kwa malaika kukosekana hata mmoja. Mwisi habura n'umwe, ulimwengu wote kukosekana hata mmoja. Impamvu mwijuru habuze n'umwe, hata mbinguni kukosekana, nuko umuntu wagomba gucungura abantu,
ni kwa sababu mtu angeweza kukomboa wanadamu. Yagombaga kuba ari umumarayika. Hangekuwa malaika. Kandi abamarayika ntibari abantu kugira ngo baducungure. Tena wamalaika hawakuwa wanadamu ili wakomboe wanadamu. Abamarayika ntibari bafite ibisaba, ntibari bafite izujuje ngo baducungure. Inamaanisha wamalaika hawakuwa na mambo ambayo yanastahili kukomboa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wagombaga gucungura abantu. Yule aliyeweza kukomboa wanadamu. N'ubundi yagombaga kuba umuntu. Alikuwa anastahili kuwa mwanadamu. Kandi mu ijuru ntiyaraba. Tena mbinguni hakukuwa wanadamu. Abamarayika na Yesu Kristo ni Imana. Kulikuwa malaika na Kristo Yesu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Abamarayika batekereza ukuntu bohinduka abantu tizakunda. Wamalaika ukafikiria namna ya kugeuka wanadamu haikuwezekana. Bwana Yesu asifiwe. Aisha Yesu aravuga jewe ndagenda. Lakini Yesu akajitolea akasema mimi nitaweza. Jewe ndabishoboye. Mimi nitaweza. Shoboye gucungura umuntu. Mimi ninaweza kumkomboa mwanadamu. Shoboye kwihindura umuntu bigakuba. Ninaweza kubadilika kuwa mwanadamu. Yesu yihinduye umuntu. Yesu akajigeuza kuwa mwanadamu. Yihindura umwana muto. Akajigeuza kuwa mtoto mchanga. Kwa muri Iswahili ngo sivyo gushidikanya. Kuna mwimbaji ameimba hakuna mashaka. Ubwiru bw'Imana burakomeye. Maana siri ya Mungu ni nguvu. Imana Mungu kweka mwana muto. Mungu kuzirika kama mtoto mchanga. Arazahinduka umuntu kugira ngo aducunge. Akakuja kageuka mwanadamu ili atukomboe. Ico ni kimwe cyane n'abamarayika mw'ijuru. Hiyo ni kimoja ambacho kimeshinda wamalaika wameshindwa. Ikindi cha kabiri, neno la pili, uyu muntu wagombaga gucungura abantu. Mtu ambaye alikuwa ana uwezo ya kukomboa wanadamu. Yagombaga kuba ari uwera udafite icyaha habe na kimwe. Alikuwa anastahili kuwa mtakatifu bila dhambi yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Isi nta wera urimo haleluya. Ulimwengu pote hakukuwa mtakatifu. Na Biblia jambo ni mara wangu yitegereza abamarayika yabona kwicumu. Hata Biblia inasema Mungu akichunguza wamalaika anawaona makosa. Ibyo ngibyo bituma Yohana ali. Hayo yakasababisha Yohana aliye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ariko Yesu Kristo, lakini Yesu Kristo yari uwera umuziranenge utarigeze gukora icyaha. Alikuwa yeye ni mtakatifu bila dhambi yoyote. Araza avukira mu nda ya Maria. Akakuja kuzaliwa kupitia Mariamu. Maria ndiye aliyeshatse. Mariamu alikuwa bikira. N'umunsi Yosefu Imana yaramugendereye. Malaika yaramugendereye. Malaika amemtembelea Yosefu. Anamwambia ngo kuitina kuzana uyu mugeni wao. Akamwambia usihofu chukua mchumba wako. Kuko indafite maana mimba anayoitwika ni ya Roho Mtakatifu. Hata abaye kwa Yesu hapo. Hakuna dhambi ambayo imefanyika ili Yesu. Maana alikuwa mtakatifu. Arakomeza abuwe. Akaendelea kuwa mtakatifu. Uko hali kuvuga uwera umwe ndio gucungura abantu. Kwa sababu ilikuwa inastahili mtakatifu mmoja ili aje kukomboa wanadamu. Araza araducungura. Kuko ni wewe. Akatukomboa maana yeye ndiye alikuwa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ikindi cha tatu, neno la tatu, uwo muntu yagombaga guhura n'ibigeragezo. Huyo mwanadamu alikuwa anastahili kukumbana na matatizo na shida. Akageragezwa kuko Eva na Adamu bageragezwa. Ni lazima apitie vikwazo na shida mbalimbali kama vile Adamu na Hewa walipitia. Kandi akavamo anesheje. Tena atoke akiwa mshindi. Yesu arabango jewe ndagendera gucungura umuntu. Yesu akasema mimi ninakwenda geragezwa na Satani. Inakubali kujaribiwa na Shetani. Ariko ndavamo nesheje. Lakini nitatoka nikishinda majaribu. Icho kichari gukora umuntu mw'isi. Hiyo haingefanya mwanadamu wa ulimwengu. Ikindi cha kane, ingine neno la ile, yagombaga kubaho mu buzima agaragara imbere y'Imana nta cyaha gihari. Alikuwa anastahili kuzirika mbele ya Mungu bila dhambi yoyote. No mu Imana mwitegereje kabona ari umuziranenge. Na wakati yote Mungu akimtazama aonekane ni mtakatifu. Ukwanga ivyo zose. Hayo yote nta muntu n'umwe wagomba kubikora ngo acungura abantu. Hakuna mwanadamu angeyaweza ili akomboe mwanadamu. Ivyo rero bituma Yohana arira.
Hayo yakasababisha Yohana akalia kwa sababu hakupatikana mtu ili apate kukomboa wanadamu. Kwa leo kile tunachokikumbuka ni tulibuka Yesu Kristo wabaye umuntu umwe wenyine ushobora gucungura abantu ibyaha. Tutamkumbuka Yesu Kristo ambaye amekuwa mwanadamu peke yake ameweza kukomboa wanadamu. Kuko jambo n'Imana ndavuze ngo ubwe yikoreye ibyaha zacu abibambanwa mu mubiri we ku giti. Kwa sababu neno la Mungu tumesoma yesema kwa sababu yeye amebeba dhambi zetu akazichukua Golgotha msalabani. Igihe rero tunywa meza, wakati tunapochukua meza turabatwara twibuka. Hapo tunakumbuka. Turabatwara ko Yesu yikoreye ibyaha zacu. Tutakumbuka kwamba Yesu amebeba dhambi zetu. Turabatwara ko Yesu yadukishije indwara. Tutakumbuka kwamba Yesu ametuponya dhambi. Turabatwara ko Yesu yikoreye imivumo yacu. Hapo tutakumbuka kwamba Yesu amebeba laana zetu. Turabatwara ko Yesu yakuye urubanza rw'ibyaha. Hapo tutakumbuka kwamba Yesu ametutoa hukumu ya dhambi. Turabatwara ko Yesu yatugize kuba abana b'Imana. Hapo tutakumbuka kwamba Yesu ametufanya kuwa wana wake. Turabatwara ko twarawe gucirwa iteka. Hapo tutakumbuka kwamba tumeondolewa hukumu ya milele. Ariko duhindurwa kuba abana b'Imana. Lakini tukageuzwa kuwa wana wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana Yesu yabigiye abigishwa be. Ndio maana Yesu amewanenea wanafunzi wake. Arababwira ngo kawanenea kwamba nimunywa amaraso yanjye, ikiwa mnakunywa damu yangu, muzamukora ibigura mu munibu. Fanyeni hivi ili mnikumbuke. Takindi leo tukao umunsi wa none. Hakuna kingine ambacho tutafanya leo. Tulibikuja Yesu yakoze ku musaraba. Tutakumbuka yale Yesu ambaye ameyafanya Golgotha msalaba. Ni wale bagomba kunywa meza. Ni wanani ambao wanastahili kukaribia meza? Ni wale bagomba kwegera uruhimbi rw'Umwana. Ni wanani ambao wanastahili kukaribia meza ya Bwana? Nabakize urupfu rw'ibyaha. Ni wale ambao wamepona kifo ya dhambi. Nabakize urubanza rw'iteka. Ni wale ambao wamepona hukumu ya milele. Nabavuye mu magana menshi y'abanyabyaha. Ni wale ambao wametoka kwa wenye dhambi wengi. Nabakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Ni wale ambao wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Abandi bose tibemereye kwibuka habe n'umusema. Wengine wote hawakubaliwe kufanya hiyo kumbukumbu. Kuko ntacyo bibuka. Kwa sababu hawana kumbukumbu yoyote. Yego niba hari abantu bashobora guhunga meza. Ikiwa kuna wale wanakimbia meza ya Bwana. Kuna abantu bashobora guhunga uruhimbi rw'Umwana. Ikiwa kuna wale ambao wanakimbia meza ya Bwana. Birumvikana kuko ntacyo yibuka. Hapo inaeleweka. Kuna mahali wametoka. Ntacyo Yesu yakoze kube. Hakuna kile ambacho Yesu amefanya kwa maisha yao. Ariko wese siko icyo Yesu yakoze. Lakini mtu yeyote ambaye amejua kwamba kuna kile ambacho Yesu amefanya, ngomba ngo yibuke icyo Yesu yakoze. Ni lazima akumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tamupagani ugomba kunywa meza. Hakuna mpagani ambaye anastahili kukaribia meza ya Bwana. Uko ntaho yavuye. Kwa sababu hakuna mahali ametoka. Ntacyo yakize. Hakuna kile ambacho amepona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Aracyari mu rubanza rw'iteka. Yeye angali katika hukumu ya milele. Aracyari mu mwijima w'ibyaha. Angali katika giza ya dhambi. Aracyari imbata y'icyaha. Angali katika utumwa wa dhambi. Aribuki. Yeye atakumbuka nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uyu munsi wa leo. Lakini siku ya leo, niba ufite icyo Yesu yakoze kubwawe, kiwa kuna kile ambacho Yesu amefanya kwa maisha yao, biragukwiye kumwibuka. Inastahili ukumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biragukwiye ko ufata umwanya ukamwibuka. Inastahili uchukue muda wala nafasi ya kukumbuka. Kwa sababu maana amaraso yawe yakuye urubanza. Kisema kwamba Mungu damu yako Yesu imenitoa hukumu. Amaraso yawe kumwana w'Imana. Damu yako imenifanya kuwa mwana wa Mungu. Amaraso yampaye ubugingo. Damu yako imenipea uzima wa milele. Amaraso yakuye mu mwijima. Damu ya Yesu imenitoa katika giza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kandi iyo twibuka, tena ikiwa tunakumbuka, ikintu cya mbere tubasha kuronka mu gihe turiko twibuka, kitu cha kwanza ambacho tutapokea, dusubizwa intege mu bugingo. Tunarudishwa nguvu katika maisha. Tukubona ngo ufite intege nke ngo niyo mpamvu utabasha kwegera meza. Si kumaanisha kwamba una udhaifu hauwezi kukaribia meza yako. Ahubwo ni ufite intege nke. Ikiwa una udhaifu, kwino wegera sifo ngibara. karibia meza ya Bwana utaongezewa nguvu.
niba uhuza meza, ikiwa unakimbia meza ya Bwana, uri guhunga gakiza, hapo unakimbia wokovu, wegera urupfu giteka, na ukikaribia kifo ya milele, wegera gucirwa urubanza, ukikaribia hukumu ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo mugihe twegera uruhimbi rw'Umwana, Ikiwa tunakaribia meza ya Bwana, dusubiza intege mu bugingo, hapo tunaongezewa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waba ucitse intege? Je, wewe umekata tamaa? Waba warananiwe muri uru rugendo? Je, umeshindwa katika safari? Hari ibizakunaniye muri uru rugendo? Kuna yale yamekushinda. Hari ibigeragezo wahuye navyo? Kuna majaribu umekumbana nayo. Hari ivyo wahura navyo? Kuna yale unayokumbana nayo leo. Hari ivyo wanyuramo? Kuna yale unayopitia. Ukeneye gusubizamo intege? Unahitaji kuongezewa nguvu. Yegera uruhimbi rw'Umwana, Karibia meza ya Bwana, urasubiza intege mu bugingo. utaongezewa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Dawidi yaravuze, Daudi amenena, aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, anena Bwana ndiye mchungaji wangu. kandi wasubiza intege mu bugingo. Tena anaongeza nguvu kwa maisha yako. Yego birashoboka ko wacitse intege, Inawezekana umekata tamaa ukagwa mu byaha, na umeanguka katika dhambi ugasubira inyuma, na umerudi nyuma, ariko uruhimbi rw'Umwana, lakini meza ya Bwana, iyo twibutse Yesu Kristo, tukikumbuka Yesu Kristo, bidusubiza intege mu bugingo, yanatuongezea nguvu, bidusubiza intege zo gukorera Imana, yanatuongezea nguvu za bidusubiza kutumikia Bwana, intege zo gushaka Imana. yanatuongezea nguvu za kutafuta Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna akamaro rero ko kwegera uruhimbi rw'Umwana. Hiyo ni umuhimu ya kukaribia meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ikindi cya kabiri, Ingine ya pili, tuba twamamaza urupfu rwa Yesu kuzogeza agarutse. hapo tunaendelea kutangaza kifo ya Yesu mpaka arudi. Tuba twamamaza ubutumwa. Hapo tunatangaza habari njema. Igihe wegera uruhimbi, Ukikaribia meza ya Bwana, uvuze ubutumwa, hapo unatangaza habari kandi njema. icyo twasigariye kuri iyi si, Tena kile tulichobakia hapa Yesu duniani, yabwiye abigishwa biwe, Yesu amewaambia arabwira wanafunzi, ngo mugende ku isi yose, awaambie nendeni ulimwengu pote, uruhindure amahanga yose abigishwa banyu, ili mgeuze mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mubigisha kwitondera ijambo ryanjye, ukiwafunza kuendelea kutii neno lako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Iryo sezerano ni ryawe Hiyo agano ni lako ryo kubwiriza ubutumwa. ya kutangaza habari njema. Amen. Haleluya. Ushobora kuba uri mu kubwiriza ubutumwa mu buryo utazi. Inawezekana unatangaza habari njema bila kutambua. Iyo usohotse ugasiga uruhimbi rw'Umwana, Lakini ukitoka bila kukaribia meza ya Bwana, uba uvuze ubutumwa. hapo unatangaza habari. Ni wewe wamenya ko ari ubutumwa bwiza cyangwa bubi. Ni wewe, ni umuhimu wako wa kujua kwamba hiyo unatangaza ni habari njema wala ni habari mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Igihe cyo cyose twegere uruhimbi rw'Umwana, igihe cyo cyose Wakati wote twegere uruhimbi rw'Umwana, tukikaribia meza ya Bwana, tuba tuvuga ubutumwa bwiza. hapo tunatangaza habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Ibi biri mu nshingano twasigariye ku isi, Hii ni umuhimu wa kila ambacho kandi biri mu tumefikia. nshingano twaremewe. Tena hii ni kitu ambacho tumeumbiwa. Urashaka gusohoza icyo waremewe? Unataka kutimiza kile ambacho umeumbiwa. Egera uruhimbi rw'Umwana, Karibia meza ya Bwana. uravuze ko Yesu yapfuye, Hapo unatangaza kwamba Yesu amekufa. uravuze ko yazutse, Tena hapo unasema kwamba uravuze ko yagiye mu bwami bw'Imana, tena unatangaza kwamba ameenda katika ufalme. uravuze ko tumutegereje, Hapo unatangaza kwamba tunamsubiri tuzaza gucira imanza abazima n'abapfuye. kukuja kuhukumu wale waliokufa na wale ambao ni wangali hai. Urabuzuzanije ijambo ry'Imana, Hapo unakamilikisha neno la Mungu. uraba wibutse Yesu Kristo, Hapo unakumbuka Yesu. uraba uhagaze mu ijambo rivuga ngo muze mukora ibigura mu munini. Hapo unasimama katika neno lisemalo kwamba fanyeni hivi kwa Niba kufunga. ukeneye kuvuga ubutumwa, Ikiwa unatangaza habari njema, egera uruhimbi rw'Umwana. karibia meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ikindi cya gatatu, Ingine neno la tatu, ngo tuba tubonye umwanya wo kwegera Imana tukihana. hapo tunapata nafasi wala muda ya kumkaribia Mungu na kutubu dhambi. Nicyo gituma ijambo ry'Imana ryavuze, Ndio maana neno la Mungu limesema umuntu wabanze yisuzuma, kwamba mtu ajiuji kwanza. mu gihe agiye kwegera uruhimbi rw'Umwana, Kiwa unataka kukaribia meza ya Bwana, yaani abaze yihane, inamaanisha tubuni kwanza. kuko umunsi w'uruhimbi rw'Umwana
siku ya meza ya Bwana umunsi wo kwakana imbabazi, ni siku ya kutunguza, yani umunsi wo kugirirwa imbabazi, ni siku ya rehema, umunsi w'imbabazi z'Imana, ni siku ya rehema za Bwana. rero nimutazumva imbabazi z'Imana, Atazama kama wewe hautangaza rehema za Mungu, nuhunga imbabazi z'Imana, ukikimbia rehema za Mungu, tuteze kuzabona ubwami bw'Imana. hautapata ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ivuga umunsi w'ibigwi umwana, Inamaanisha siku ya meza ya Bwana ni umunsi wo kugirirwa imbabazi n'Imana, ni siku ya rehema za Bwana, umunsi wo kwaka imbabazi ukababarirwa, ni siku ya kutubu na unasamehe, ni umunsi wo kugaruka mu buzima bwawe ukavuga ngo ni siku ya kukumbuka kwa maisha yako Mana nibutse ko wapfiriye, unasema kwa maisha kwamba Mungu, ninakumbuka kwamba nibutse yuko wasize ibyaha zanjye, nimekumbuka kwamba wewe umekufa kwa ajili ya dhambi, nagarutse uyu munsi n'imbabazi, lakini narudia siku ya leo, ungirira imbabazi. unirehemu. Urashaka kwaka imbabazi, Unatamani kuomba rehema, egera uruhimbi rw'umwana. karibia meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose utegera uruhimbi rw'umwana, Inamaanisha wakati yote haukaribie meza ya Bwana, tubwire itege mu bugingo buzima bwawe, hautakuwa na nguvu kwa maisha yako, tiwotsindiza, hautashinda dhambi, tiwotsinda ibigeragezo, hauwezi kushinda majaribu, tiwotsinda isi, hauwezi kushinda ulimwengu, tiwotsinda Satani, hauwezi kumshinda shetani, tiwotsinda uburiganya bw'abadayimoni. hauwezi kushinda ujanja wa mapepo. Birakoroye cyane gukora icyo ari cyo cyose Satani Hapo itakuwa rahisi kwa kufanya chochote ambacho shetani atakushawishi, kubera ko uri umunyantegenke, kwa sababu wewe ni mdhaifu, tambara gufite. hauna nguvu. Impamvu abantu benshi batagihagarara imbere y'ibigeragezo, Sababu watu wengi hawasimame mbele ya majaribu, ntibibuka Yesu, hawamkumbuke Yesu, bahuze uruhimbi rw'umwana, wamekimbia meza ya Bwana, ntibakiriye agatege ko guhagarara imbere y'ibigeragezo. hawana nguvu ya kusimama mbele ya majaribu. Ikirizo cyose kirabahitana. Kile ambacho kinakuja chochote kinawabeba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ariko niba ukeneye imbaraga zo gutsindiriza, Akili ikiwa unatamani nguvu za kushinda dhambi, zo gutsindisa na Satani, ya kushinda ulimwengu na shetani, egera uruhimbi rw'umwana, karibia meza ya Bwana, uzasubizwa intege mu bugingo. utaongezewa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Umuntu naje kwegera uruhimbi rw'umwana yisuzume, Mtu akitaka kukaribia meza ya Bwana ajichunguze, gusa ugupfa kurya no kunywa gusa. si kula na kunywa tu. Amen. Ntabwo ugupfa kunywa gusa, Si kunywa na kula tu. oya, La, ni ukurya ni kula kandi wibuka icyo Yesu yakoze. tena ukikumbuka kila ambacho Yesu Ni amefanya. ukurya wabanje kwihuza n'Imana. Ni kula kabla kukula ni lazima ujiunge na Mungu. Ni ukunywa wabanje kwihuza na mugenzi wawe. Ni kula na uambatane na mwenzio. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwakana imbabazi, Kuombeana msamaha, kuko ni umunsi wo kugirirwa imbabazi n'Imana. kwa maana ni siku ya rehema ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndabasaba kuko mwakwisuzuma Ninawaomba mjioji, kugira ngo muri uyu munsi turimo twibuka urupfu rwa Yesu, ili siku ya leo tunapokumbuka kifo cha Yesu, umenye yuko wahawe umwanya wo kugirirwa imbabazi n'Imana. ujue kwamba umepewa nafasi ya kupata rehema. Umenye yuko icyo wapfaga n'Imana aragutegereje kugira ngo akubabarire. Jueni kwamba Mungu anakutamani ili apate kukusamehe, Akubabarire ibicumuro byawe, akusamehe dhambi zako, akubabarire intege zawe, akusamehe udhaifu wako, akubabarire gukiranirwa kwawe. akusamehe makosa yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Suzuma umutima wawe. Chunguza moyo wako, Utapfa kunywa gusa uko bimwe. usije ukanywa tu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo niyo mpamvu bamwe ngo barwara, Neno la Mungu linasema kwamba ndio sababu wagonjwa huwa wanagonjwa, abandi bagasinzira. wengine wanasinzia. Warasinzira. Je, wewe umesinzia? Tuze igihe kigeze, Haujue mahali nyakati zinafikia. tumenye igifanya iki, Haujue kinachopona na kilichokufa. tuzi iyo werekeza. Haujue mwelekeo. Kubera iki? Kwa sababu gani? Wegereye imbibi umwami Umekaribia meza ya Bwana uko wishake. jinsi unavyotamani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani uba ukurura umuvumo iwawe. Hapo unajiletea
ghadhabu wala laana ya Mungu. uba wikurura umuvumo, Unajiletea laana. ariko niba udashaka kugwa n'umuvumo w'Imana, Ikiwa utamani laana, banza wisuzume umutima wawe. siwonti moyoni. Cyangwa upagani ugomba kunywa neza ntibibaho. Haistahili mpagani akaribie meza ya Bwana. Nuya Ukinywa uzaba umwoye uburozi, hapo unakunywa sumu kandi uzokubuza kuzabona ubwami bw'Imana, ambayo utasababisha usipate ufalme wa mbinguni. uzasinzira, Utasinzia, tuzumva ubushake bw'Imana, hautasikia mapenzi, tuzamenya igihe kigeze. hautajua nyakati mahali zinafikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Ariko biradusaba ngo Lakini inakustahili baze kwanza twisuzume tujichunguze kwanza mbere yuko tuzakwegera uburimbi bw'Umwana. kabla tukaribie meza ya Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Kugira ngo tuhabwe imbaraga, ili tupewe nguvu, kugira ngo tuvuge ubutumwa, ili tutangaze habari kugira ngo njema, tubabarirwe ibyaha. ili tusamehe dhambi zetu. Icyo nicyo gisigura uburimbi bw'Umwana. Hiyo ndiyo inafafanua meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Leo suzuma umutima wawe, Kwa hiyo chunguza moyo wako, urebe niba warasubira inyuma, utazame kama usaba Imana imbabazi. umuombe Mungu msamaha. Yesu yiteguye kubabara. Yesu anatamani Yesu kukusamehe. ntahwema gukiza abantu, Yesu hajaacha kuponya kandi watu. Umwana w'imbabazi atari ku Mana. Tena wakati ya rehema inga. Ndi kumuririmbyi yaririmbye, Ndio maana mwimbaji haba ngwino ukuri kose, ameimba kwamba kujeni jinsi ulivyo. ngwino waba wuzuye ibyaha, Kujeni hata ingalau unajaa. ngwino waba wuzuye ubugome, Kuja hata ingalau unajaa uovu. naho ibyaha zanyu zatukura tukura, Hata dhambi zenu zikiwa nyekundu. kubera ko ari umunsi wo kugirirwa imbabazi, Kwa sababu ni siku ya rehema. umunsi wo kwegera uburimbi bw'Umwana, Siku ya kukaribia meza ya Bwana. umunsi wo kugirirwa imbabazi, Ni siku ya rehema ya Bwana. umunsi wo guhabwa imbaraga. Ni siku ya kupewa nguvu na Mungu. Yesu arakubabaye, Mungu atakurehemu. Yesu arakubabaye. Yesu atakurehemu. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Neno la Mungu linasema, mushakishe Uwiteka bigishoboka. tafuteni Mungu ikiwezekana. Ubu biracyashoboka imbabazi, Ingali rehema ya Mungu kubera ko ingali. turi ku ngoma ya Kristo. Kwa sababu tungali kwenye ufalme wa Kristo. Ariko igihe kiragiye, Lakini wakati inaenda. hari igihe bizarangira, Kuna wakati itakoma. hari igihe bizarangira, Kuna wakati itakoma. bazacibwa urubanza. Hapo tunawekwa katika hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Rero ijambo ry'Imana rituganze, Neno la Mungu litusaidie. tujye kuja mu mwanya wo kwegera uburimbi bw'Umwami. Tunakaribia wakati ya Wamenye kukaribia. impamvu wo kwakira uburimbi bw'Umwami, Umejua sababu ambayo inaweza kusababisha ukaribie meza ya Bwana. wamenye icyo gutera kukwakira, Umejua kile kinachosababisha upokee. wamenye ko ari agakiza, Umejua kwamba kuna wokovu. impamvu ugomba kwegera kandi uciye bugufi cyane. Ndio maana unastahili ukaribie na ukinyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akaba ari ibyo turimo indirimbo ntoya, Watoaji wakiimbie pamoja. abadiyakoni babibategura, Wabikuni wakiandaa. hanyuma tubone kwegera uburimbi bw'Umwami. Alafu tukaribie meza ya Bwana. Niba wumva hari umumaro byakugirira, Ikiwa unajua kwamba kuna faida niba kwako. hari imbaraga ushaka, Ikiwa unatamani nguvu, wihane umutima wawe, ujione utubu moyo. utekereze, ushire ubwenge ku gihe,